Djeca koja citaju Isuse u najbolje priče postaju ljudi koji misle. Omiljene dječje priče poslušajte na Mozaikovom YouTube kanalu ili potražite na www.mozaik-knjiga.hr. Orašar, prema priči E.T.A. Hoffmana, oslikao Patricio Alejandro Aguero Marino, nakladnik Mozaik knjiga d.o.o. Zagreb. Bila je badnja večer, padao je snijeg i prekrivao krovove i ulice, baš kako to i treba pred Božić. Svatko zna kako su djeca te večeri nestrpljiva. Nestrpljiva je bila i Klara. Znala je da svaki čas na proslavu treba stići i njezin kum, slavni majstor koji je izrađivao najljepše igračke na svijetu. Znala je i da on neće doći bez nekog posebnog dara za nju i njezina brata, a onda je ugledala njegovu sjenu na bijelome snijegu. Znala je da je on. Poznala ga je po neobičnom šeširu i lepršavoj pelerini. Evo ga, dolazi. Ispod kumovih brkova prolomilo se glasno: "Sretan Božić svima!" Sva su mu djeca potrčala u susret, jer su znala da se pod njegovom pelerinom skrivaju razna čuda. A onda je on počeo izvlačiti jedan po jedan šareni paket. U jednom je bio drveni mač, dar za Klarina brata. Mala rođakinja dobila je prekrasnu lutku ukrašenu svjetlucavim bilinskim krilima, a malog bratića čekao je miš na navijanje, koji je izgledao baš kao pravi, baš onako da djevojčice počnu vrištati i penjati se na stolce kad ga ugledaju. A Klara je znala da nju čeka najljepši dar. Dobila je drobilo za orahe. Izgledalo je kao lijepo dotjerani vojnik kojemu je samo trebalo staviti orah među zube, povući polugu na leđima i odmah bi zdrobio ljusku. "Hvala vam, kume, mnogo vam hvala na tako divnom daru," rekla Klara. Klara je bila dobra djevojčica i odmah je dala svoj djeci da s njezinim darom pokušaju drobiti orahe, a njezin brat, koji je mislio da je Klara dobila bolji dar od njega, stavio je u orašarove zube najveći i najtvrđi orah. Kad je povukao polugu, orašarovi zubi nisu mogli zdrobiti orah i čeljust mu se slomila. Klara se silno ražalostila, ali kum joj je utješio, rekavši: "Ne brini, Klaro, ja ću sutra donijeti alat i popraviti ga. Danas ćemo mu oko glave povezati maramu, kao što si vežu ljudi kad ih boli zub." Klara je poljubila bolesnog orašara i položila ga ispod božićnog drvca sa svim ostalim igračkama i tužna otišla na spavanje. Koliko god se trudila da što prije zaspi i da što prije dočeka Božić, nikako nije mogla zaspati. Kad je već bilo jako kasno i kad su svi zaspali, došuljala se pod božićno drvce, legla među darove, zagrlila svog orašara i mirno zaspala. Zvuk ponoćnog zvona probudio je Klaru. Nije joj bilo jasno što se događa. Sve su igračke neobično narasle, a činilo se da je i božićno drvce odjednom puno više nego što je bilo. I orašar je narastao i oživio je. "Što se to događa?" upita ga snena Klara. "Ništa ne brini, Klaro, kuhinjski miševi žele te oteti, a ja ću te spasiti," odgovori orašar. U tom času cijela vojska miševa izroni iza sofe i krene u napad. Umjesto božićnih lampica po sobi su zasjale sitne mišje oči. Miševi su izvirali iz poda, padali sa stropa, a onda se iz rupe u podu pred Klarom stvorio kralj miševa, osobito odvratan, ali sa zlatnom krunom na glavi, i pozvao svoju mišju vojsku da otme Klaru. Orašar je brzo isukao svoj drveni mač i pozvao druge igračke koje su baš poput njega oživjele u veliki napad na miševe kako bi spasili Klaru, ali orašarov drveni mač nije se mogao mjeriti s britkom sabljom kralja miševa. Klara je brzo shvatila da hrabra, ali mala vojska oživjelih igračaka neće moći pobijediti miševe. Morala je uzeti stvar u svoje ruke i odmah učiniti nešto. Skinula je s noge papučicu i zavitlala je kralju miševa ravno u glavu. Kralj se miševa zaustavio, zavrtio nekoliko puta oko sebe i tresnuo na pod. Miševi su se razbježali.
U sobi se samo čuo zvuk krune koja je odletjela s glave i još se kotrljala po podu. U tom se trenutku dogodilo pravo čudo. Oživjeli drveni orašar odjednom se pretvorio u prekrasnog kraljevića. Uzeo je s poda zlatnu krunu i stavio je na Klarinu glavu. Hvala ti što si me spasila, Klaro. Kralj miševa pretvorio me u orašara i godinama sam bio zarobljen u tom drobilu za orahe. Ti si hrabro prekinula to prokletstvo i sad sam opet slobodan. Klara od čuda nije mogla ništa reći. Tada primijeti da se njezina spavačica pretvorila u predivnu, dugu haljinu. Bi li pošla sa mnom u moje kraljevstvo, u zemlju slatkiša? Upita kraljević. Naravno da bih, oduševi se Klara, pa prekrasne saonice krenu na put u tu zemlju neobična imena. Bilo je to čarobno putovanje. Prošli su kroz mnoge zemlje, a najljepše je bilo u zemlji snijega, gdje su zvijezde sjale poput nebeskih dijamanata, a pahuljice plesale oko saonica. Nakon duga puta, saonice se zaustave ispred čudesno lijepog dvorca. Iza dvorca bila je šuma, a stabla su bila od šećerne vune. Ulazna vrata bila su od raznobojnih slatkih lizalica. Klara nije mogla vjerovati što vidi. Ovdje živim, reče kraljević. Ovo je moja palača i zove se Marcipan, a upoznaću te s još jednom divnom osobom. Upoznaj šećernu vilu, reče kraljević. Dobrodošla u zemlju slatkiša, pozdravi šećerna vila Klaru srdačnim osmijehom. Kraljević svima ispriča kako je Klara bila hrabra i spasila mu život porazivši kralja miševa. Šećerna vila na to reče. Pa to moramo proslaviti. Priredit ćemo svečanu gozbu u tvoju čast, Klaro. Sluge će sve donijeti. Uzvanici, izvolite, zauzmite mjesta. Kad se svi poredaše, sluge donesu divovsku kutiju čokoladnih bombona. Kad su je otvorili, iz nje iskočio par španjolskih plesača. Zveckajući kastanjetama, veselo su zaplesali. Nakon španjolskih plesača, sluge su dogurale ogroman čajnik, šalicu i tanjurić. Iz čajnika su iskočila trojica kineskih akrobata koji su se počeli okretati brzo kao zvrkovi. Ali i šalice su krile tajnu. Iz njih su iskočile 4 arapske plesačice i nekoliko ruskih plesača, koji su izveli zapanjujući niz skokova i premeta. Pojavila se i gospođa Medenjak i otplesala svoj slatki, čarobni ples. Zaplesali su i šareni bomboni, a ples su završili šećerna vila i kraljević. Svaki put kad bi se zavrtjela, blještava suknja šećerne vile obasjala bi plesnu dvoranu poput mjesečine. Klara se sva zadihala od pljeskanja i klicanja. A sada je vrijeme da te odvedemo kući, tiho reče kraljević. Kraljević ju je položio u saonice i one lagano krenu kroz snijeg. Na sam Božić Klara se probudi u svom krevetu, bez lijepe duge haljine i bez krune na glavi. Pored nje bio je njezin drveni orašar, bez zavoja oko lica i savršeno cio. Shvatila je Klara da je sve to samo sanjala, pa je poželjela da još koji badnjak bude tako čaroban. Djeca koja citaju, Isusa u najbolje priče, postaju ljudi koji misle. Omiljene dječje priče poslušajte na Mozaikovom YouTube kanalu ili potražite na www.mozaik-knjiga.hr.